Pini la so video long nali tumhana ke than ponji la bangke it says scooty scheme merit list aputhak nali tumhana than pachini ponik po la penali tum la so video long tek pon long ji la bangke merit list ko son sika download nang jima la pen scooty command 2 ar ni sikiron ponjima la so aputhak nali tumhan nang than pachini ponik po la penali tum amen doma avema la kachilang ji afanali tum la so video ki cheng pen ki jut an langon la lo putinali tum chini pon ikpo Laso YouTube channel long jong si nani tum nak humri milang plika chinghon pen subscribe igon latest update kilong versi afan adung hes tame belarjan theknoi hodes tame nani tum berpon ikder non lapen merit list kilang je afan nani tum WhatsApp group Telegram channel long nang join den ikon nani tum hodes tame merit list pangke long pon ikpo tangke non pathiek pen ss scooty merit list details le lang pon nang lapen chethan pon tangke non pathiek pen chethan pon nang Assam ss scooty 2024 merit list out pon elo pen Pragyan Bharti Scooty merit list PDF nalitum la so video long thek pon long ikpo lapen nalitum dak thek pon long ji the government of Assam has announced the release of the ss Scooty merit list 2024 under the Pragyan Bharti Scooty scheme on 20 July 2024 nalitum dak screen along thek Ponlong ikpo government of Assam hin penstame dak it says Scooty merit list 2024 aparman labangke release ponek elo nalitum chini ikpo tahailo Pragyan Bharti Scooty scheme labangke lapen this scheme aims to provide Scooties to deserving students who have excelled in their higher secondary exam, girls who score 60% and boys who score 75 are eligible. This article provides details information on the merit list, eligibility criteria, and how to download the merit list. Nalitum take long ikpo labangke it says along final exam along arlo tum jong 60% kilong dun do pol ta alang li tum tala so Scooty bang long dun ikpo taben pinso tum aparman la bang ke 75 an sidak percentage long nahi par 75 long lo ta alang li tum stame so scheme le ba long dun ikpo la pen so article aputhak la bang ke la so details na paklang pon la bang ke merit list la pen eligibility criteria la pen kason se download nahi jo la so aputhak sidak ke tok pono. It says Scooty merit list 2024. The merit list a list of selected candidates is available for download in PDF format from the official website. Merit list nali tum jong si kilang jining hang polte nali tum la so video description along stame long pon ekpol apen nali to official website long dam pes stame nali tum long dam ekpol apen da overview nali tum lang pon ekon name of scheme la bangke dak Pragyan Bharti scheme la pen Assam government hin pensi da paklang pon eklo year 2024 lapen it says Scooty first merit list that labangke 20 July patumi amala lapen ka doka wepen number of the student labangke nani tum theklangi 4800 dia ekta 48673 an lapen percentage of boys labangke pinso samar tum labangke 75 lona po lapen percentage of girls labangke 60% lapen the distribution ki ronzia det labangke dak pipon pela lapen merit list nalitum download exi pulote nalitum link ni lina pikpo lapen hala so documents ko ppc kenang ma labangke nalitum mobile number student aadhar card student enrollment lapen class 12 pass mark sheet lapen passport size photo merit list details nalitum pinang po lapen how to download Assam is it says Scooty merit list nalitum official website along dam pens tame nalitum download pon ek melo lapen nalitum da merit list nalitum da theklongji merit list for boys lapen girls nalitum theklongi art stream afan lola bangke lapu ber iglopul nani tum la boys tum det amena lapu lapen lapu ber iglote girls tum amender la lapen putho dak science stream tum hantat lo lapu labangke girls lo lapu bangke boys lo son tak commerce tum hansa do lapen vocational tum afans tame dak pipon iglo lapen nani tum jong si download example te la click here pudui la sodim nani tum ber ikon la lapu nani tum download long pon ekpo lapen jongsin angli arts na tupen plote nalitum
nang li jong si pinso ba arluso pulte la pua side le bering la pen pinso pulte la pua nadle nang litum berpon igon nili example na pe klang fa merit list of girls fan nili dag lang pi pola arts afan nili example na litum na pe klang fan lo nili non download pon ikpo changhang chat na screen lo na litum thek ponong exi labang ke merit list lo girls atum fan banglo labang ke dar nali tuma men duma ve madak lang ikon nali tuma men jong si lason kilang sungkrung polte nali tum dak thek long ji laso dim ber pen nali tum dak nali tu amen le tok chok kali polte jong si karbi ang long pen polte karbi ang long put tawlo polte nali tum dak thek ponong ikpo karbi ang long pen po an student si gidoma laso putar nali tum details tami dak thek ponong exi nali tum nalitum la tek polong ekpo ni na biklang pon ekpo nalitum la screen along tek polong exi la yellow color do ane kar beng long pen ang selo Baliwater Higher Secondary School pendag bonti mezi la son tata seda pompich la pen school mens tame do get po la pen mobile number la pen amens tame dag do get po nalitum da kadu ka ve details tame dag tek polong ekpo copy school pen manalitum nileda example Jasmina Teron P labang ke deo pani high school pen si long do niklo la pen la son ta sinalito amen dak chelang ponik melo pinso ar labang ke arlo atum details lo arts are not kacharli abang phi tum details mati merit list lo labang ke son ta nalitum just merit list nai pulte nali tum WhatsApp group Telegram channel long da pen sta menalitum ada pensta me download pon ikme nili pinap nali tumpan an pinap kalilo nili already nili send pon ikelo nali tum dampen langdam ikon apela so video nali tum kan share un share ko karbiang long aras tum sta me pala iknang la pen pachinik na ili karbiang long pen tapina anabang fu abang fitum do so scooty kilong dun nang zila bangke amendak pina ando dun nasi komantu adet sikiron ponjima la so details tami nalitum so YouTube channel long tek pon long ekpo la son update nalitum kilong vet sefan la so YouTube channel labang ke nalitum subscribe ingon tangte pinia video labang ke la anleng ton ponik na to mithak mi kadu kavi karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ada do anfas tami nilen pen KARDOM